Lunga ka gel cho. Oh, kumeri lung damsa hito. Inlam kileding kahima hita tihi kalungit ahong kilangin angol bangin kading de na hi. Alu event na hay la apumin tisan adin tam. August tarik nga hi kedingin ka Hinkho a haimil thelo nikho khat hi azi chu hi le August tarik nga hin KCC Synod Naglena full time ministry a aina la lut naw nikho ni hi ani na chu hi le akum kit August tarik nga hin gel pha lowa nasata a extend ka to nikho zong ana hi achi sa Hinkho hi kagel do zi tengle ipizia thi theina akuna Hinkho ta ap ham ti a kagel zi tengle pathin mingai lu na le alo pi na le atha na phongdo dinga Hinkho ta ap a hi tin kangai to in pathin ka thangba in hi ka accident zuwa ka ta sa chu ka vetle kalungel amang zengin azi echu ka chat thei him to pon doctor in chom khat zuwa hoilai lai ka kisu kha ham en se chet pin hi doctor report dung zoya chu akhat na cho hile ka tingu hi chipa hi ani na cho hile kangong fractured ahin athum na cho hile ka khazong kipel hi chichun doctor in ac chet pi cho hile phate cha nakizen lo le akho le nain kholum ke ya na konga pat khon het lo mai the hi tin acp in ani na cho hi le nadam do zong le akho le masanga tabang lamna zo thelo mai the hi tin acp na hi kalungel amang zengin apet pe chun pathin chunga zong kanal hasin hi kinep na beya Hinkho kanaman pet ta in pathenin kidang ta in Bible chang khara en hopi in hechi Bible chang ka simdo ni apad kalung sunga kipana thahat na lungmun na kanei theitai hechi Bible chang chu hile Hebrews bungsom lani chango ize inem itile pakayin angai lut mi te chu abol gime for God discipline those whom he loves hichi Bible changa kuna kakigial ha cho hile kachunga thil so hi pathinin eingai lu na le ei ko na zo a hi tin kakisanin pathin ka thangba in hi accident ka to ni chun kachang ka hipun nausen lasagi khat to ka hil hone accident ka tol hontai ti akalunga ahung kilang chun kathanei sunin nausen chu ha kolin pathin koma katawin tuni keima thizong len hichi nausen hi hu do te tin pathin koma katawin hi tuni pathenin chon se pum zong le katawna eisan pi ze in pathen ka thangwa in hi nausen keu hilowin keima zong dam le bida tuni geya ei khoi zalin zong avel velin pathen ka thangwa in hi every day when I step out of the house I always take time to thank God for giving me back the ability to walk because I know what it feels like not being able to walk. Every morning when I wake up from the bed without support, I always thank God for the healing because I know what it feels like not being able to move an inch. Now sen ka accident kompi manglal chungzong pathen lung set na zalin kumli le lagup ahitan to baby manglal chung. When you grow up and when you see this video, know that God has brought you thus far.
Remember that God has a purpose in your life. Remember that it was because of grace that saved us both that day. May your life be a living testimony. And seeing you celebrate your birthday each year is such a blessing. And I just wanted to tell you that I love you so much. Tuni kain kho Thusima ante a khang tha ho ko ma khan sei nom cho hile thaget ka ki zen sung chun ka kom ka vela mi a chi le awale ka mu teng le thang set nan kana dim zin kalung thim sunga o ke ma zong am ho banga ko hum do thei dinam tin lungge gen thei ta in Hinkho kana mangin hi tu a dam thei na le hat na inei pet un pathian lengam dingin izo chanun panla che ote achai nan adia ka kizen sunga tauna a eina ki thopi zo se chunga pathian minin ki pa thu khan phunge maman Hinkho azong kadam theina dinga nei tau pi jing divin khan tem ve lo pi na le zabol na ton sot in pathina hizing han amen. Bela tu kidding hilale doi tel lo tak himale pathin in ai ma puina te ho jika tuniting hingle dama aki jikin to chanchin Mary ki sukha dan hi gen lo thelo in ka umpu ajik chu jing kala khan 5th August ni khan kal dak sagi tomvel khan tui pam in terrace chungin kauma atile ama kha innoilamin oma nausen to jikhan alaki sukhawa apet pet khan kadel suka atile in kha mun ken hi jikin akiket hi thak naw accident na mon khala sang ma jing ji pet khan katun suka khan Mary kha ko hello tabangin oma again ka het sun chu atile kong na asa jikha hi ji katun suka chun ka ngai to na kha saw ma maing bang hong ti di o thil hin ki kal a hi tamaya ka ngai to na khan ong thile thina man na bang hong tok tele ke bang changding kain sung bang changding ti ka ngai to ajik chu aktua aloi pa aposal he len to ki chending new bang kim suk fel zo sa vek a hita ji khan ka ngai to na asaw ma maing Mary pate kinga bang ka gending len kinga bang ka gending ka chanaw te kinga bang ka gending te khan kholai mi kyang bang mola ka ken bang kim kha hon chom law sung khan ngai to na kha saw pi kha a che jong jong mai a ji khan thelo chong te khan ken la ka phonga atile agika ataksa lena nausen oma ji khan kanu ong suka ama le lo na ji hapo in sak in thang ken kha hung pan piun atimai nausen ka Allah nausen ka Allah ti khan ka thei in thanglam kha ke na he thelo chung in garin hospital lam kadel o ji khan thei kham in hospital kala to ji jing kal khan ngai to na sang ma a hen la hospital ka tut zau khan neu khat ka tha humong ji khan kapunak to ka a he ji ni jing kala ka a kha he ji ta ka hen Mary alu neu cha ki su khak na ho belim kha thisan kha kapunak hen beka ji jing kala khan
hospital pata kawan theng ding khan ka chi to lai in la pakhat hot pa lian ding in ala pho pen bang cheng hung tung ma le nang ton mong hi ti la pen khan lampi khan e hun je la kha kalong thim hong kilang chata je khan thamon na neo ka hung nei bang cheng hung tung le pathin e pi na na ti kha ngai tu na khat om je ni jingkal khan chuang chu thafang om ma ajik chu bang mary tole oi tak cha ki hanai lo ka ki het sun sunu ti kha thil hong tung hi na khan amu ma sapen a hema sapen amu na khan ka hi na khan thil tampi ngai tu na ap ai la to ni hona hin ka ki pa ma pathenin ama le damna api pasal ngal chang nei the in oma ake sukha hak sathun lai khan le kam na sak ten phat hem a hi lo le gen ana sak lam hele gen ngai lo am ai shu le la sak ngai lo a hi ti je ko la chot long chang pha mi ha le ba ha thok zon nei taka nu me ding cho hat ma ai ji pasal hile nai sak ama thok gol khawang chu thok zo ding hi mi tam hello ding ka ngai to ta sal thagawa ka gol ngai chole kana to hom pi ka mary mi khon khanin hling tia het tun pathin lusit na zalin gol ngai zong anei tan pathin phathena chang pumin hin kho ki pa ta en apui hon tai tulen di ko ama chung chang thu them khat ka sei nom che hi a hi le ko mary hi ko ki het hot da hi kum 14-15 years lam a hi tan mi ko to thim ta mi lung se thim chu ting le mi lung len ta mi a hi e pathin lung sit na chang pumin hin hu a hin puin ki pa ta a tu ni hin hu apui jing te ho he ka gela ai da do pi ka san amazon pathin ka thang pai na hi aze chu a hin hu pui dan ho hi hin hu a hin gen thei na ha sat na tam ta hin pui gal ka yin kinep na abe nu gin zong pathina akinep na pa kang lovin hin hu a hin pui zingin chuti a hi ze in pathinin amazon a kang pon a pi zinge ti hi turin kamudo in ze chun amazon jong pathin ka thang wa ki din he achi sa kum sang ni la som la gu hin hu mo lem zeng theina hin hu thi zeng na thei accident len ta anato in ichipet ta jon keima ta jon kana omin kamit ta in ka jong kana mu na hi accident atu dan chu ka gai to a hi le hung dam do akidin tin hung hing do akidin te ti jong hi kalung gelin a thei pun angol bangin hin hu kana pui na hi alu evena hai la apumin thisan adim tam chuban le ati I khoya hai la apumin avot hatan ho helovin hi ti chon ta na hi hi chepe ta chon ka deep adamin lung thim alo le lung ngai to na zong I ba chang ngai to thei lovin hin hu ka puin hi chepe ta chon pathin ang ka tabin pathin kom ka bel wa nga chun saving thu cheng jong I ba cha ka ni wa thei pu na hi hin la ka sei do thei cha sun thu cheng chu hi a hi le pathin nei sumol pho hon hi in ko mary hin hu hi hin kile do sa ki te ten ti chan bo ka sei do thein hi ti chun ka chil ago in kang bangin hi ti chun lung mota in hin hu ka pui na hi kalunga ka gel chu o ko mary lung dam sa hi to in lam kileding kahima hita ti hi kalungit ahong kilangin angol bangin kading de na hi chupha ta chun hospital lam kadel pheyuvin in lam thu pi ding dan jong he theilo khobin kalung thim amozeng ta na hi kalung ngai tu na apoi jeng ta na hi hospital sunga nurse hon asasa le ka pachun ke kapot do in hi ti chun a step noya chun katovin pakai mai ve in sei ding jong imcha he thei lovin hi ti chun ka kap tha in pathin ko ma ka ki phidin
pakai ti thu chang bo ka sei do in ti chun za cha je zong hello khobin mi hon aven ti chun mi hon a mu in avin alon je la he pon tin za cha je he thailo khobin ti chun pathin mai ve in kana ka min a he ti chun pathin lung set na zalen aman zong ho ahin hetan ho ahin het zo wahin kamai a mu achun hichi maya chu kipana mai hitalo mai ngui heucha in hu kana pui pa chu amu in ama in hichi pe ta chu milung len a hi kati na pa chu chalai muna hi kaga se do no ma hin azi chu aman ko in het het achun anai tilovin kamai mu mu achun iti ipi ki seile ka gol nu hi ka ki pa sa the dem ipi ki seile ka naw hi ka ki pa do sa the dem ti chu gelin to ta simin enui sa in hi enui sa ki din hi ka gela hi le milung len ta mi a hi ti hi tulin ka sei do no me da hi tulin ni kho hin ko Mary hi athisa hing do akit ka ti no me da hi athisa hing do akit pathinin an to na a alola pathinin amana ato na continue abol zom theina dinga pathinin damna ahin pi kida ahin hu an ki le do sa ki da hi tin tulin ka sei do no me he ti chun ko Mary hi kum khat walam he ti chun lup na nga in hin hu puin ding zang thei lovin gen thei ta in hin hu hi struggle abolin hin la ama in ahin hu hin anak na ho zong phung do lovin pathin lam ve in ti chun ahin hu hi mu theya chun ki pa ta in hin hu apui thei na hi chuban le ka sei ki dom cho hi a hi le tu ni ama chunga ka ki pa na hi pathin alung se din pathin lung se na changin tu ni jinei thein jong ta mi mo jong achang ta ahin ko ban zoma hin ko apui the ho ai lo wa ai le ade angai bol thia hin ko apui ho hi kaga ngai tu a hin le lopi ka sama ma jegin hi chi je hin ama zalun pathin ka thang bai na hi chuban kit le anu ngai ta apen na nu ama zong nu khat hi na a cha khat in hi ta bang thi na thei khop hel hi ko apui chu nu khat hi na itilom lom apo na ting hitam itilom lom lung gen thei thom how ting hitam ti hi sei lo wa zo nu te ho zo se na he so ke yu ka ta san na he hi che pet ta in anun ana se na thu cheng chu thil dang hi pu pathin anga ataw pi in phat the abu in amalam hin ko ave na ila thim jeng tan in la pathina akinep na pathin lam belin pathin lam nga in pathin koma ana taw pi in phathe abu in hi chekeu chu hilovin mi ji pha chuting le mi mo pha achan thena digin jong wang anabu in tunin nu khat tawn chu pathinin asarin anu taw na zal le anun phathe abu na zal je a jong tu ni a he dam sel cha aban amaban hin kho hi ki hong ta a chi the a hi ti jong kamu che ni he je hin tu ni kho a hi ko Mary pathe achandan pathin a pi dan ho hi ka gela a le ken jong lo pi ka san je a chu them khat hi chu thu hi na ho zo si ko ma kan se hi ka ki pa e